Turabaramukije amande turabaye mwiriwe bivanye no muhereye kuri mwe mutwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Dahi ikaze mwe mwese muri kutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko atangorane kandi mu buryo bworoshye. Reka ndabibonere n'akati ko kwibutsa yuko ari amakuru mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukagezwa ko namenyesha amakuru b'abahinga bakuru bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakabageza ko mu ngene mutaronka ahandi. Ngize ingingo nkuru kuri rero tuza kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye turabwira yuko umwanya makuru turibuze kubabwira yuko igihugu bya Afrika bikomeje kwifatira ku gahanga ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi aho bigaragara ko bimwe mu bihugu rwose bimaze kugaragaza ubwigenge ndetse no kwirekura maboko ya gikoroni aho bimwe mu bihugu nka Chad rwose ingiyi nikoze ibintu bikomeye cyane bya bindi byakanze Amerika ku buryo rwose Donald Trump yagiye yumvise ivyiye mu nyanzuro agaca arafunga amatwi ndetse akamunyeganyeza ibi mu bitekerezo ahanga rero bikaba byagarutswe ko bivuga yuko Donald Trump nubwo bikomeje kugaragara ko bamwe mu banyafrika batangiye kujya birekura maboko yabo ibingibi bitangiye kuza bigaruribuze kuza guteza intambara ndetse n'ubushyamirane hagati y'ibihugu bya Afrika ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Bareke rero tubabwire yuko mwaya makuru turi buze kubageza ko amwe mu majambo iki gihugu cyangwa se nitwa Mahamat Deby Idris akaba ari umukuru w'igihugu ca Chad akaba ari we yafatiye ibihano bikomeye cyane rero Amerika bya bindi bikaba bikomeye koko bya bindi wumva kumva ko bikomeye bya bindi bikomeye nk'amabuye y'igorigota nk'uko bamwe bakunze kubiririmba. Turabwira yuko rero muri aya makuru turi buze kubabwira no kubasesengurira ese uyu Deby canke se uyu Idris Mahamat Deby uriko urafatira igihugu cya Amerika kigihanganye ku isi cyane ibihano bigatuma umukuru w'igihugu wacu rwose arwara imizunga ndetse agaca ararwara insusumizi ndetse no gutengurwa. Ese ibi bihano ni bwoko ki cyangwa se uyu mukuru w'igihugu cya Chad we ni muntu ki? Uyu mugabo niye mpamvu afatiriye Amerika ibihano ahandi byananiwe n'abantu benshi cyane ariko we akaba yabikoze. Turabigaruka ko rero mureke tubabwire yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi naho turi buze kugaruka ku myidagaduro cyangwa se ku byishimo byabaye ngaha mu gisagara cy'u Burundi. Mu Burundi rwose habaye ibyishimo byinshi aho bariko barizihiza ndetse bariko baravyinira intsinzi inkona rwose yaciye iragukana SNDD-FDD nyuma yo gutsinda amatora. Ibi navyo turaza kubigaruka ko mureke tubabwire yuko ngaha mu gisata cya Bujumbura hari amakuru rwose ashyushye avuga ko mu cyanya cy'inganda cyangwa se mu cyanya cy'inganda cyangwa se ahagenewe inganda hariko haraboneka amakuru atandukanye agiye ajyanye n'inyonye n'ubunyonyezi ndetse n'isesagurwa ry'amatungo ya leta babiriko biribonekeza ngaha muri iki cyanya. Turaza kubabwira rero gatanu kuri gatanu mureke rero twongere tubabwire ko ari byiza guheza gufyonda sabone kugira ngo amakuru agera bagerako. Mureke rero twongere dusuhuze tuniyegereze abanywanyi b'iwacu sinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye mu makomine mu masegeteri ndetse no mu mitumba mu ducimbire. Mwese tuba tubahaye ikaze mwiyumve mwikaze ko mwese tubakunda cyane n'abarongozi b'abarongoye imitumba amasegeteri amakomine no mu ntara mwese tuba dusuhuza n'abari mu madipartement atandukanye y'ibihugu muri presidence turasuhuza abari kariya mu nama nshinga amateka mwese rero tuba tubahaye ikaze bashinga ntahe bapfasanye namwe rwaruka mujye mwiyumva ikaze. Mureke dusimbukire mu bihugu by'ibanyu dusimbukiye mu gihugu cy'u Rwanda turavuga ko turasuhuza abari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gisagara cya Kigali abari mu ntara y'uburengerazuba mu ntara y'Iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mwese turabasuhuza kandi turabaye ikaze muri abanywanyi muri abagenzi muri inshuti zacu mwese rero mujye mukomeza kumviriza uyu muhora ndetse n'aya makuru kugira ngo mujye mumenya aho abandi bageze kandi mumenye nawe igihugu kigeze. Turaza rero kubagaruka mu idone tubabwira ari amakuru ndetse dusesengura ziriya ingingo twababwiye ngufi mureke dukomeze rero mureke tubandanye rero dusuhuza abari muri Kongo hariya Uvira, Bukavu ndetse namwe muri Kivu y'amajyepfo Kivu y'amajyaruguru abari Goma ndetse namwe muri Kongo Brazzaville mwese turabasuhuza kandi turabahaye karibu mwiyumve mwikaze muri abacu tukabanye yamwe mwumva ikinyarwanda yamwe mwumva ikirundi mwe mwumva igikongomani ariko mwokumviriza ikirundi namwe mwese tuba tubaye ikaze tuba tuzi ko amakuru abagera ko gatanu kuri gatanu. Bareke rero tunyarutse tubandanya atujya muri Uganda abari hariya Kampala turabasuhuza cyane mwese mujye mukomeza kuba hafi yacu mwese muri Immaculée mwese tuba tubasuhuza ndetse namwe muri Nairobi hariya Kenya rwose turabasuhuza abari Tanzania Dar es Salaam mwese tubasuhuza namwe muri hariya ku kibuga cy'indege kuri Jomo Kenyatta International Airport tuba tubahaye yambo harimo abarundi benshi tuzi babariyo bari kutwumviriza bari no kumva aya makuru gatanu kuri gatanu. Bareke tubabwire yuko rero ari byiza kuba muri kumwe natwe kandi natwe tukaba turi kumwe namwe
twongeye tubahereza ikaze kuri mwe mwese muba muri ko muratwumviriza muri bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane nkuko nabibabimenyesheje byo mu karere k'ibiyaga binini, tukaba tubahaye ikaze rero mwe mwese muri kutwumviriza muri ngaha mu Burundi, Kongo, Kenya, Uganda, Tanzania, ndetse namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko bo mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubasuhuza cyane, muri abanywanyi, muri abagenzi, kandi turabubaha, mukomeze kutwumviriza rero kugira ngo aya makuru tujye tuyabonamo gatanu kuri gatanu. Mureke rero tubandanye tugera mu bihugu bitandukanye muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Amajyepfo, turasuhuza abo muri Afrika y'Amajyaruguru, turasuhuza muri Afrika yo hagati, turasuhuza namwe muri Afrika yo mu burasirazuba n'uburengerazuba, turasuhuza abari ku migabane itandukanye y'Uburaya, Amerika, Europe, Aziya, Oceania ndetse na Australia. Mwese tuba tubasuhuza cyane, mugira amahoro y'Imana mpemu yera ibekomeza kubagendamo, dore ko ibyiza byose tubigezwa ko n'Imana. Mureke rero tubandanye tubagezaho ingingo nkuru twabateguriye mu mwanya w'idonido, ariko tubanze twongere tuzibasubiremo tubabwiye yuko uyu munsi cyangwa se isaha tugiye kubageza ko amakuru rwose atandukanye, aho tubabwira ko hari ibihugu vya Afrika bikomeje kwifatira ku gahanga ndetse bikomeje no kuba vyafatira ibihano ibihugu vya Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku migabane y'Uburaya, bya bindi bikomeye cyane, bya bindi byitwa ibitanyeganyezwa, ariko ibihugu vya Afrika navyo bimaze kubona ko bikomeje kuba biri gukoronezwa, bikaba bitangiye kwanga ubukoroni. Mwako kanya rero nibwo tugiye kubabwira ngo perezida wa Chad yitwa Marshal Mahamat Idris Deby. Uyu nguyu rero akaba ari umuperezida wa Chad, uyu nguyu akaba ari we yaciye afatira ibihano bikomeye cyane Amerika nyuma yo kuvyumva Donald Trump akaba yarwaye rwose imizunga, akaba yarwaye intitizi ndetse n'ibindi bitandukanye birimo kuba vyamuteye ubwo. Ese uyu muperezida Mahamat Idris Deby yafashwe, uyu nguyu waciye ufatira Amerika ibihano yafashwe gute? Ari gufatwa gute muri Afrika mu ruhando mpuzamakungu? Ari gufatwa gute mu babene gihugu? Ari gufatwa te muri aba bategetsi bagiye barumviriza iby'ibihano uyu mugabo yagiye arafatira aba bakuru b'ibihugu batandukanye? Yitwa perezida wa Chad Marshal Mahamat Idris. Uyu nguyu rero yitwa Deby, yafashe ingingo yo guhaviza abanyamerika bashaka kujya muri Chad. Ubu butumwa ni mu butumwa bwe yatanze ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Perezida Deby yagize ati: nategetse leta guhaviza abanyamerika Chad, nta ndege ifise zo kugabira abandi, nta mamiliyaridi y'amadolari ifise yo gufashisha abandi, ariko Chad irafise iteka ryayo. Uyu Perezida Deby akaba yishyuye Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo ya Perezida Mahamat Idris yafashwe nk'inyishyu cyangwa se yafashwe nko kwishyura ku ngingo Perezida Donald Trump aherutse gufata yo guhagarika ku burundu guhaviza abanyabihugu bava mu bihugu 12: Afghanistan, Bahrain cyangwa se muri Birmania, Chad, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani y'Amajyepfo. Iruhande y'ivyo 12 hari ibindi bihugu indwi byavyo byafatiwe ingingo zo kugabanya rwose guhabwa visa zo kuja muri Amerika burundu. Muri Amerika harimo Burundi, harimo Cuba, harimo Sierra Leone, harimo Togo, harimo Turkmenistan ndetse na Venezuela. Perezida Mahamat Idris yisunze umugenzo ujyanye n'imigendekeranire y'ibihugu, uvuga ico ikindi gihugu kigukoreye arico nawe ucishura. Niko kuvuga ko nawe ahagaritse gutanga visa ku banyamerika nk'uko nabo bahagaritse kuziha abanyacadi. Uburundi bwo ntaco buraza kubivuga ko nyuma yo kumva ko bwafatiwe ibihano na Perezida Donald Trump. Ese mureke ko mwibaze ikibazo, ese uyu mugabo urafatira igihugu cya Amerika ibihano ni muntu ki? Uyu mugabo aturuka he? Uyu mugabo atekereza ngo iki? Uyu mugabo ni muntu ki? Iyi ni Repubulika ya Chad, iyi ngiyi ikaba igihugu rwose cya Afrika. Ibi ngibi nibyo tugiye kuza kubageza ko tugiye kubageza ku buzima ndetse no kuri Idris Deby Mahamat. Uyu aturuka kuki? Idris Deby abyarwa na Mahamat Marshal Idris Deby abyarwa na Idris Deby Itno. Yavukiye mu muryango w'abaturage bo mu bwoko bwa Zagawa. Uyu nguyu akaba ari mu ntara ya Enedi mu majyaruguru ya Chad. Ku itariki 18 Kamena 1952 yize mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri Chad, nyuma ajya kwiga mu Bufaransa mu ishuri rya gisirikare rya École de Guerre. Iri ngiri ni ishuri rwose ryitwa École de Guerre.
ubuyobozi bw'ingabo mu 1976 Deby yize ibijyanye no gutwara indege mu Bufaransa, maze mu 1978 agaruka muri Chad akaba umupolitike w'indege, akaba umupilote w'indege. Yinjiye mu gisirikare cya Chad aho yagiye akora mu nzego zitandukanye harimo kuba umuyobozi w'ingabo z'igihugu ubuyobozi bwa perezida mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Deby yafashe ubutegetsi bwa Chad nyuma yo gutsinda perezida Hissène Habré mu ntambara. Yabaye perezida wa Repubulika ya Chad kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Akaba ariwe perezida wategetse igihe kirekire mu mateka ya Chad. Intambara n'ubutegetsi mu gihugu cye, Deby yagiye ahura n'ibibazo by'intambara n'abarwanya ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo yari atorewe manda ya gatandatu. Habaye intambara mu mutwe w'abarwanyi ba FACT aho mu majyaruguru ya Chad. Deby yagiye ku rugamba kuyobora urugamba n'ingabo ze, ariko yaje gukorerwaho ibikomere bikomeye cyane ku itariki ya 19 Mata 2021 amaze gupfa yaje gupfa ku itariki 20 Mata 2021. Mahamat Idriss Deby Itno. Nyuma y'urupfu Idriss Deby, umuhungu we Mata Idriss Deby Itno yafashe ubuyobozi bwa Chad itariki ya 20 Mata 2021. Nyuma y'urupfu rwa Idriss Deby, umuhungu we Mahsha Idriss Deby Itno yafashe ubuyobozi bwa Chad ku itariki ya 20 Mata 2021 akayobora nk'umuyobozi w'inama nkuru y'ingabo Transitional Military Council. Yabaye perezida wa Chad ku itariki ya 23 Gicurasi 2024 nyuma yo gutsinda amatora yabaye muri uwo mwaka. Aya matora ya Mahamat Idriss Deby yateje impaka aho abamunengaga bavuga yuko habaye ko uburiganya mu matora. Nubwo byari bimeze bityo, urukiko rw'igihugu rwemeje ko ibyavuye mu matora cyangwa se ibyavuye muri aya matora ya perezida ari byo. Ni uko nari kubibarira rero, Mahamat yakuze mu rugo cyangwa se mu muryango w'abasirikare, akaba ari umwana w'umuryango wabaga uri mu bwoko cyangwa se umuryango w'abazahawa, ubwoko bufite imbaraga mu gisirikare cya Chad. Yize mu mashuri yisumbuye ya gisirikare muri Chad ndetse ajya ano mu ishuri rya gisirikare ry'Aix-en Provence mu Bufaransa. Yinjiye mu gisirikare cya Chad muri 2006 aho yagiye ahabwa imyanya ikomeye harimo kuyobora igisirikare cy'umutekano mukuru w'igihugu DGSSE ubuyobozi bwa gisirikare mu mwaka wa 2013. Mahamat yagize muri Mali aho yari afatanyije n'ingabo z'Ubufaransa mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Yabaye umuyobozi w'ingabo za Chad muri Mali kandi yagaragaje ubuhanga mu kuyobora mu bihe bikomeye. Ubuyobozi bwa politiki nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka wa 2021, Mahamat yashinze inama y'igisirikare y'ubuyobozi bw'igihugu SMT, akaba ariwe wayoboye. Yabaye perezida w'agateganyo ashyirwaho kuri gahunda y'imyaka 18 yo guhindura politiki ya Chad, harimo no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu. Muri 2024 Mahamat yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu abona amajwi 61%, asimbura Success Musala na Albert Brahimi Badaki. Icyubahiro cya Marshal mu 2025, Mahamat Idriss Deby Itno yabaye umusirikare wa mbere mu mateka ya Afurika uhabwa ipeti rya Marshal, agashimirwa ubuyobozi bwe bwiza mu kurwanya iterabwoba no kurinda umutekano wa Chad. Imiterere n'imyitwarire, Mahamat azwiho kuba umuntu utavuga cyane mu itangazamakuru ariko afite ubuhanga mu buyobozi. Afite icyubahiro mu gushikirana cyangwa se mu gisirikare no mu baturage, kandi yagiye agaragaza ubushake bwo guhindura Chad akoresheje imbaraga za gisirikare no guhindura politiki. Nguyu rero Marshal mwajyaga mwumva, iyi ni Marshal Mahamat, umuhungu wa Mahamat Itno.
cyangwa se itino. Abangaba rero akaba ari bamwe mu bayobozi bagiye barangwa n'ibikorwa rwose byiza by'akataraboneka ngaha mu gihugu cya Chad. Mureke rero mukomeze gukurikirana aya makuru kugira ngo nibigezweho ko mujye kubimenya, kuko gahunda yacu ni 5 kuri 5. Turababwira yuko muri Burundi havutse imyiyereko myiza, imyidogo myiza yuko abanyagihugu batsinze amatora.